Thukimbithi kuma mawa ni bonanitie wirigiro bwa witingugi kiria minista baria gavana Mutuma Ntwaithingi urotete kumutethia gukinyaniria mibango yewe egwitithia miru mbere bakiwa Mutuma na umbite kinya kunganania mumbire kagiteno kawie kuruthokone mawa ni borete Peter Munya gutigana bururu na gavana Mutuma na kumwakanya gwitira Karina miru ngugi bakiwa bonande bakwebio gwati mbarubo kiri Munya ni untoni mwikumia Marion Karuge na akurikithia. Yuthi kuma tauni ya Maua ni basiumirite kuromba MCs ba County Assembly ya Meru ukurukia mawaziri baranga vana Mutuma ethiritwa itara ona bambiririe kungwa mauri nikienda basokaniria Meru kiwiti na mbere kaita karakatiere bakiwa bena witikio na mawaziri barabatari ati bari na umenyo bwa ministry rabatari na kuo batethirie Mutuma kiri manifesto yawe. Itukona tuena almost a month thirikari ta well constituted miaka iratu tete elena nusu no mwanka twarakishe mno kendo meridim so tuenda kuria county assembly ya Meru given that itokona Mutuma na rombere com balance gender na rombere kureta balance on matters region Kenya. The team is very competent ba inge babo bena experience bena iba kuelewa mantu wa governance so bakomba kwetha bantu bakomba ku deliver manifesto thirikari yekenda tomba konokia kanya kamyaka ile na nuswira iraurite tutuko siasa ne twetete nyume itare kai so ndaromba tu county assembly Meru bawaziri beya ringe kirore nikenda tutikethia twena time mingi ya uta sisi barabetu twatarire itu buromba nete obutukulukirie wasiri bo His Excellency arombere otara nikenda ngoira sira mami for the last 2 years sumba kwithira sikiritika nabwe mawaziri ndibwire bore ikena kunyomu mabuku mu ofisini bwithira bukimenya thene Meru county tibwingwa age bwa qualify kwithira bwe mawaziri kabu wilita kanya kau labo wilita kanya kau bukatumira bwa yakutira mwananchi ngwe bukatire boya kwa bukatire butengu boya bugathagara ngavana na MCs ba nikenda mwananchi wengwa akomba kwithira akiritirwa ngwe bura kubatire uterenge kwethea kwina 4 women in CCM level thaito kona Mutuma na aritete kindu kitarite karenge ito buromba kinyamu youth wareyire okuma na buri because she is a youth bukilukeni na yaritire antu ngwe inkomenya ground ine na twina a lot of bloggers na ibaritete nguge okupa vet so it's area tutieri final chance babwe ku make sure bautonya nguene na ba kwambirio toritera nguire but ingwetekia itweri women but thera by competent but thera ba kidita nguira kwagirite but show them that women can do better. Kaitenyo kau na bwa biashara bathoko ya Maua Twande na Fruit Market ni bameneretie ura wari gavana wa mbere Meru Peter Gatira Munya a biashara bakiwa ni bakarete Mutuma bakiuria Munya na athire ruikumio na ati gavana Mutuma Munya we itaraku ire athirire rera twakwete gavana na nto itaraku ire athirire itare ire Mutuma reka kuwe no yeretete 2027 kakorete kyaku otiera ete kyaku ntakuwa imosekeria waku ete kya Meru ana right ye kwatho nora kwethia ate akwenda ibyo ntonku aru arendo miatho kone mawankau atire oe Munyote ete kyaku otiera ingara yaku no thirerie 2017 ora moni nto wanu ngwete kya thai otenda kuona kana kamwembe no yerera paro ao ai monini oku ngabana ora abra paro ora mwara thena ai monini oku mwanka thai oro akiroto kera paro nyakeria okeria nkingo renge no ate okeria unende Munya oi wate buru ukenda kwanjiria marere yaku na Mutuma ukanjie kuinira Mutuma marere thairo tuona ao Munya turekoro itu tuiceja kuringa rwe moro kainwa tukenda kuringira koro mathaico kanywa tokore tobera Munya no moe obyote kinyana twabona Munya batu tukenda kwenderia mwakoro twe mwera sore Munya twamuthomethia metorira nyama ritani twagoritana na togorele bura Munya akari na Munya ate mutwamura Munya ibu to marere na Munya ate mutongorio moe oni nguo mbendacia ndenda kwenderia mwakoro umete kinya risabu nkiwanda mokonjera nkomwera Munya no Munya otemenya korwa
makilenga ne ore akorumana oi lentore ora ruma o moye to akira to kwanda mbanya to etera renge na orumanga motuma ko amoatere sima wewe itora komenyere otero agira to ke motuma nawe motuma ndekwera atere baba kwa wara ari ao kirige itara remo neno kungawana reka wera oeta wachokeria na tutore ndo kwera o to kareti eri ko baba kande kwera munya owara were atere kanto ba ucia nguku my friend yankwire ndi round ye turenda ukoba ko biora rwero ampio round ye iroge akumenyembe irora tumira wethro rembi wenga bana tukwira inya kura tukeo turembe kuringa kura batu ukienda inya tianite ginya nuchu ukiagwethira no kwenda bobo ya munya itokumeo bwo ino thugu nontu kiatho kia mutuma gia kwa pisu oteyire ko ibu thugu ora ithite muntu ibo kwana buru aitwenda batu Kia report Raweru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kenya.